وره مخلاص بك اي رسول خدا، وره معازات بك اي حبيب خدا، وره مدرخج طاريت طاريت يا كفر ظلم جيهاني ام لبنداتنا يا حبيب خدا. عليك الصلاة عليك والسلام عليك. مزگینا دنیا ابن حجر هیثمی نقل بکه دولما حضرت موسی علیه السلام دا انسان کی جبنو اسرائیلیا 200 سال قارشی خودی دا عصیانی کر گناهکاری کر سلی خوش خودی را نتوان محمد علیه الصلاة والسلام ام دخوازن رب ما بفي حسكن محبته ما بقينا رسول الله شاكو بيغمبري مجي ام مسكينة داية قوتي المرء مع من احب انسان بدي قل حسكن يا خويا امجي اعلان دكن لفرا شهادي بدن يا ربي امجي حبيبي تحسكن ام دردن بيا اعلان دكن خلق مدينة شواهاتن دي عقبدا دوينا والدا بحزت رسول الله بيعت كنن قوتن ام تا جمال و جان خود بهتر محافظه دکن او کسی عالی کاریا دینه تدکه تشتور عالی کار بی جنرج عالی کار بی رب من یا ربی تو بحق مزنای و عظمت و جلال اخوکی ام پریشان بنده ضعیف بقوتن تجمر عالی کاریه شواتج اصحاب بدر و حدرشان توسع عالی کاریا خواه جوان ناصر الدين خرابشني يا ربي.